2020 obwihanga lyabire ry'omukeshere kwahabwa endwara ya COVID-19 akatare k'ebyenyanja akabire nikakorera mu Rumpondwe Rubiriha Town Council omu district ya Kasese kakatwara omwihanga lya Democratic Republic of Congo. Obwahati amakuru okurugoko nigoreka ngo abajubi okurugwa mu Democratic Republic of Congo batandikire okugaruka omwihanga lya Uganda okukora eby'emishubiregi. Sanyifunyo fenga bavubuka era tusimanyo government ya Excellency Museveni okutuletera n'okukomyawo akatale kafe okuva Congo senya akatale kujeno naye tuli musanyu nnyo na uzisiaka hapa samaki tuko na desarge mitogari samaki ziko naenda bundibujo. Lieutenant Kano Maset Kahirwa orukurwanisa enjubambi aha nyanza za Uganda ashabira abashobozi b'ebyenyanja okugira emico emirungi. Kyendasaba mubere ne discipline mulide temubawo ate kwata motoka temubawo mubere ne discipline. Moses Mugisa Town Clerk wa Mponde Rubiriha Town Council najangwa abakongo abatwire batari kwija omu katare ak'ebyenyanja okwihakiho omwihanga lya Congo obwahati batandikire kwija ahabwe enshonga egi omushoro omukyanga eki gutandikire okweyongyera. From Congo, these are loaders and offloaders. They have been able to come to join our team that is here to do the offloading and loading of trucks. Obwahati hari motoka yona y'ebyenyanja eri kwikirizibwa kuraba ebyenyanja ebyaha boda ya Mpondwe batabandize kubuguza omu katare aka Mpondwe Rubiriha. Gashakwa Gilbert Mhanguzi omuri Kasese.